Canlıyız mı var bu gibi? 38 kilogram değil. Buna. Sen kol koyup alıp atasın ya. Принял, ha? Senin kolun var. Bravo. Amanbayev sana gel hızlı al. 116 kilogram et. Bravo. 354 somda. 41.064 som beri otasın sana. Sana. Итого 47.766 som. Ettim 116'dan 38 kilogram da alış. Minus koy. Çastaların 78 kilogram aldı. Kaç et var? 78. 78 kilogram. 78 kilogram. Birinci Naya bak, tamam mı? Ben kalkayı kaybettim da birinci Naya. Bugün dördüncü Naya. Kayda kaldı. Nasıl bu? Kayda. 12 kilogramdan hesapta veriyorlar. Bir günde çıkarırsan o gün. Ben balnaya hocalaşsa da 12'den çıkartsak sen özün bana ait olmadan bir sene boyunca 12 kilogramdan sayıyorsun. 38 kilogram. 30 kilogram et. Kalkanı kaydı. 40 kilogram et kaydı hazır. Bugünkü günde 40 kilogram et kayda geldi. Oşonla bana aytçı. Kağız meyve Kızıl su gelir, şarp gelir. Oşolar 10 kilodan 12 kilogramdan artmında. Kızıl suyun bana kağızını görsün, kança kilogramdan verdim buna. Bugünkü günde bergen kağızına Kızıl suyun şarp kilogram kança verdim buna. Sen kanday buğaltıyraga veresin, etti verdin, sen verip otasın esepte, buğaltıyra veriyor. Buğaltıyra жаздырып берді накладной. Ошол сен де бир накладной. Накладной өзүндө эмне? Кайсы? Ne sebepten bizde ушундай мен өзүм уялып калдым. Ооруканаларды келип текшергенде чапа ишенесиз, мен өзүм уялып калдым. Баягы байлыкын байкуш айтып болуп эми бул өкмөттүкү да. Өкмөт муну эт менен камсыз кылыш, süt menен, un menен камсыз кылыш үчүн билесизби? Не деген азап тозок менен чогулап ушмакчылар. Анан ошону жок дегенде ушу уурдууларга берип аткан нерсени бир так жеткирип койсо Кудай алдында да чоң не себептен ушундай? Не себептен? Ошол жерден бир кичине бир болбогон тыйын да мен түшүнөм, баардыгын түшүнөм. Жетишпестик заман башка, бирок мен ушул жерден албай койсом эмне болот? Болобу? Билем бу табал эле. Азыр ошо кече кызыл суу келген мен көргөм. Жанагы дарыгер боюнча. Неге тун келгенде да. Бишкектен мебиз келет дебизби? Бул жерде 19.04 айда жүрөт. 04'ten кийин, анан кийин договор түзгөндөн кийин. Размер аренды платы за государственное имущество составляет сколько сумма? 2100 экен, 2000. Канаке жазып. Бар акча. 175 сом. Метр квадратыңыз ошондой да турат эч. Ошондой да турат метр квадратыңыз. Метр квадрат. Жалпы канча акча төлөйсүз? 2100. 2100 сом. Светтен чыгар. Светтен. Китапсаңыз барбы быйыл төлөйсүз? Не, жылды ай сайын төлөйбүз да. Азыркы төлөнүп аткан акыркы беребиз. Могу дарыларыбыздан азыр кайсы дарылар кетип атат? Элге көп кайсы дарылар эме болот? Кайсы дарын көбүрөөк сурап атат азыр бүгүнкү күндө? Күндө ошол врачтар кайсы дарын жазса беребиз да. Жок, эл кайсы дарын сурап келип атат? Септрексон сурайт, шприц сурайт. Көбүнесе. Грипп жөөгөн малда эмне сурап атат бүгүнкү? Антигриппиндер алышат. Антигриппиндерди? Парацетамол, антигриппин. Антигриппин канча турат мисалы? Терафлю. 20 сом. Терафлю 35 сом. 35 сом берсеңиз бирде. Эмнеге мындай баа бир жерде 40 сом, бир жерде 30 сом, бир жерде 35 сом? Бизде эң арзан бизде. Мына мисалы үчүн банктан чыкканда. Биз накладной бериңизчи канча сом менен келет бул? 27 сомбу? Жок. Келиши. Канча сом? Келиши аркы келет да. Бизде анандай келет. Терафлюнун келиши канча сом? Келишин көрбөгөндү.
Terapli 38 so'm 2 tiyin keldi bu safar. Biroq bizga mana 34 so'm 40 tiyindan beradi. O'shancha 35 so'm. Kim beradi? Bizga oylik to'laydi. Bir degan firma. Siz özünüz tükürür bu darıkalar. Siz önünde aylık alıp işteysiz. Anam? Oldu şunu da lazım. Kança somdan beradi? 34 so'm 40 tiyin beradi ekan. 344 so'mda paçka. 344. Bravo. Anam bunu kayra kançadan satıp tastab çıkardı? Hazır hem 40 so'mdan ketdi. 40 so'mdan ketdi. 35'ten ketdi. Hazır siz Mana 40 so'mdan. Жаңы firmada. Yo'q, жаңы meneda. Apa? Men düşünüyorum. Buna 40 so'mdan satıp atasızlar ha? 34 so'mdan gelip atar. 34 so'm 40 tı. Kança so'm koşup atasızlar? Endesini alıp koyuladi kuşuğa. Endesi ham koyuladi, nalog ham koyuladi. Hem oşun 5 so'm koyuladi. Bir paçka. Biroq oşuni ichidan oylik beradi, endesini alıp koyuladi. Bir ile paçkaga. Bir ile. Bravo. Uşun Kudayga jagabı? Kандай da oylaysiz özünüz? Yok, siz koybaysiz, men düşünüp atam. Siz satuvçusuz. Ne satuvçu? Jön ele pende katары. Mına adamlar hazır grip menen ооруп атат. Kançadan ооруп келip атат. Mınagadan bir günde kança paçka ketip атат, ha? Bravo. Ketpeydi, kaçka ketdi. Buni ochib qo'yamiz, bizda ishtishmay ketadi. Yok, paçkasını aytkan jok. Uşu штучный ketip атат. Iki paçka alsam bir jumaga zo'rg'a jetadi. Misol uchun. Ушуну ошончолук кымбат сатуунун канчалык эмеси бар? Кичине адамдар кыйналып атканда, эл кыйналып атканда мындай түшүрүп койсо, эми ошону карап, элге көп кетип аткан. Mınadayda sen düşündün mü? Mınadayda karangda. Terapilerin özü kelişi, biz endi ko'proq kelishim menen özü 38 so'm 20 tiyin keladi. Özü. Qanday 38 so'm? 38 so'm 34 so'm 40 tiyin. Hozir to'xtab tursang bizga mana bu skidka qilib berganda mana bu. O'zi elga mınday chiqarishi, o hem o'shaning uchun arzonroq sotibmiz. Arzonroq aldingizlar, skidka qilib berdi. Ama niçin sizler elge skidka kılıp verip koyuyorsunuz? Skidka kılıp 35'den beraverib aytdimgo, kelgan odamga qarab bering. Qancha öyle siz 40 so'mdan satıp atsanız? 40 so'm. Bir paçkasını 40 so'mdan satıp atasınız. Bravo. Ben düşünüyorum, aylığınızlarga düşünüyorum, salığınızlarga. Mine sağlık bir emede töleнгөнü 2100 so'm ayına bolgon. Svetten tışkara. Sizler 2100 so'mdur degen telefon ile çıkarıp atpaysızlar başka. Yerden özüge төлeymiz. Telefon ile çıkarıp atpaymiz. Bir örnek misal için. Şundaylari var da, zdaniyaga to'lanadi. Uşulari var da. Esiniz kim özü? Bunun esi kim? Nime? Kuşbakova degan. Qayoqdagi ish? Oshda. Oshda. Özü sizlerde mümkünçülük var da oruqanada. Sizlerдің жериңерде туруп атат. Аренда төлөп атат. Жок дегенде элге мынандай кыйынчылык болуп атканда, эл грипп менен ооруп, башка болуп, массовый келип атканда, ушулардын баасын контроль кылып койгонго, силер ичиңердеги аптека бар. Толук мүмкүнчүлүк бар. Силер арендаңардын эсебинен мына болгон төлөнгөн 2100 сом. Бирок мунун ичине жөн адамдын аптекасы кирбейт. Муну элдин бардыгы билет, туурабы? Таанышы, билиши менен, башкасы менен, тууганы менен анан төлкө келип кирет да аптека месич. Любой эле адам келип берип аптекасын кое албайт. Ошондо жок дегенде ушуларды карап койбойсуңар. Чыгып аптекаларды көрүп, бирсире, ээсин чакырып, сүйлөшүү кылып, жок дегенде грипп ашып кетсе бир 2 айга созулат да, 1 ай. Күчөп кеткен 2 ай болот. Ошол убакта бир бааларын карапайым элге түшүрүп берип койгула, жок дегенде силерди бир Кудай алдында ыраазычылык кылса болобу? Сиздин айтканыңызды биз жетекчиликке билдирелик. Жетекчилик айтабыз. Караңыздар, мындай аптекалар. Мен көчөдөгү аптекаларды айтпайм, алар силерге баш ийбейт. Бирок ичиндеги аптекаларда толук мүмкүнчүлүк бар да. Баасын караганда